Secretário Município Viqueque, Teotônio Sarmento da Silva, o governo central, atu resolve lalais ponte Welolo, nebe antes ne sobuona Tambacoto, mas beto agora se dá monta ponte Seluk. Nia haktuir habitante sira dadaune hasoro dificuldade banhira atu halo movimento hodilori produto bafan iha mercado no halo atividade Seluk. Momento neba quando besira sobu ponte da nene, se ada misalnya ne despacio yang kita sobu lai, atu bela responde se da sira te fong iha te lai ba atu sobu. Nebe ko se sobu te cuidado agora prejudica ali comunidade sira hene. E sira hene sirnya ha barak modo barak atu ribali urat bafa mas cuidado ponte atena se atu tulamos arasca. Nem te tonsa. Itu yang preocupação hela. Nebe ponte companhia tu halo até agora sudah gua. Subtante na usik batan sini. Itu tonsa. Preocupação governo central, governo asa município ini mana. Buka tu respon di cidade povo, né? Tá mas ini cidade do Bukit nebe que precisa. E depois ida primeiro lima né. B tesiba estraga ma comunidade uma. E balbele orang sira vítima hela e vítima na fatin net. Ne lolos sira sobuten ne altia be surute rai hena kena perbeni la lolos dia putar dia ne masira lubuki de ten sekolah ida quase que da função tam be tam sekolah luka velol sekolah velol sekolah sini baju velol ne proses bahan no sada be dalan lain be taman ikum dan ne ina aman label sesu sini awam per ne ses anto ne awam be mutam belan beluri tam bene diusim sidemo opos ne ma mi su sugestão do governo central buka o insapa sila preocupa com ponte dane. Tama ponte ne quando tu tempo por exemplo hanya sampai tene ina sira tu partos moras rumah tu konta dia mati itu na. Tama dalam ladia ne be amne hanu governo jawor ne ponte ne be kompanhi sobukar ne buka tu hadiah ona ba ini na sasa hene kar bele ajuda itne komunidade bal se pura kaza sa moras rumah sira bele ajuda balba nudar mati moron te ajuda malu. Ia sorin seluk habitante husi aldeia Umabot, Sukuluka, posto Viqueque Vila, Cirilo Guterres senti triste, tamba banghira la iha ponte mota estraga população lokal nia hela fatin. Usaha ladia ne ba atal kal nusa kan. Ne luate harti tana kultura mai be kultura maka. Kala la los kan nusa kan ne maka ben sane. Corona, sir mai sobute bonti ne sir pilete agora usikela ne sasan tahu hela ne mesira lar matan. Ja halo idane sekarik bontine level sabunda new bel dia bont sabde we bot ne idane bot anto new la dia. Tengsere halo dia pa dalane para ami hori ba sosamasin rumah sosakafe rumah mas mila rumah he bekene ba sila kereta mai la dia lori fo mai mon la dia ne ansa. Ami tahan saja. Ami hanya tahu rumah hanya tahu kedua atau rumah hero mai ini ijane ro la yana amsa lari thau aine ne ba ami teng sere usul gubernur para gubernur teng atua la ya dalane perhadian la takabene kalau sakane teng sere takabene. Nune emos habitante lokal Maria Almeida Viegas saktuir estrada ibung nebe basic ponte da daune nak filak saimota no halo umakain tolunulu resin ida nebe hela basic parte ne nak kono hobe. Bahe mota soringan sa kontakto sa karita sira fasa sangne may para na ba depois sira telefone mai yang an fasa sangne hene ona anta on mos te si bahe soringan hola sa sangne fa distancia do iho sine ne ba to hebe ponti sorina bane do lo ponti la bali tang soring kios be man leurnya no ya to hato governo to bele normaliza la lais motane para ami comunidade la bele hetang desastre dansane tam bebe ko na mota idane go sera hansabe estraga fala mi comunidade tam bulu kami hele hene laos motane rai marang rai dia nema kami hele hene poine laisne mota so de estraga tene le pa mi otsai ma sam sinti triste tam rai ne ba mi tomangona.
Hatamba preocupação ne diretor Serviço Obra Pública município Viqueque, Mário Durego hateten, governo lihusi Ministério Tutela orienta ona empresa Zonize Unip LDA, hodi sobu Ponte Welolo, nebe na kono ho sedimentação no dadão empresa se hela, desenho ponte ho contrato ho si governo maka foi na ho serviço.